Pa sud okrivljenog Davidović Gorana primjenom člana 4, 42, 45 i 54 krivičnog zakonika osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Okrivljenog Stefanović Miodraga primjenom člana 4, 42, 45, 54, 56 i 57 krivičnog zakonika osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Okrivljenog Dickog Radomira primjenom članova 4, 42, 45 i 54 krivičnog zakonika osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca. Okrivljenog Đermanović Gorana primjenom članova 4, 42, 45 i 54 krivičnog zakonika osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca. A sud s primjenom članova 4, 42, 45, 54, 64, 65 i 66 krivičnog zakonika izriče uslovne osude. Tako što okrivljenima utvrđuje kazne zatvora i to okrivljenom Pljevač Nikoli u trajanju od 8 mjeseci, okrivljenom Milosavljević Mariju u trajanju od 6 mjeseci, okrivljenom Kulačić Marku u trajanju od 6 mjeseci, okrivljenom Đermanović Vladimiru, Nović Borku, Milikić Miodragu, Radost Vanji, Karalić Nikoli, Popozić Slavku, Trgojević Milanu, Tanasić Vladanu, utvrđuje kazne zatvora u trajanju od 4 mjeseca svakom. Istovremeno određuje da se izrečene kazne neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne učine drugog krivičnog dela. Na osnovu člana 63 krivičnog zakonika okrivljenima se u izrečene kazne, odnosno utvrđene kazne zatvora, uračunava vreme koje su proveli u pritvoru i to okrivljenog Davidović Gorana 17.2005 do 28.11.2005. Okrivljenog Stefanović Miodraga od 12.11. do 28.12.2005. Dickog Radomira od 14.11. do 28.12.2005. Đermanović Gorana od 11.11. do 28.12.2005. Pljevač Nikoli od 12.11. do 1.12.2005. Milosavljević Mariju od 11.11. do 1.12.2005. Kulačin Marko od 14.11. do 1.12.2005. Đermanović Vladimiru od 11.11. do 1.12.2005. Okrivljenom Nović Borku od 11.11.2005. do 1.12.2005. Okrivljenom Milikić Miodragu. Nije imalo očigledno hrabrosti da izrekne oslobađajuću presudu, nemam neke veće zamjerke na samo suđenje, naravno žalit ćemo se Vrhovnom sudu i Srbija izgleda srlja u totalitarizam, to je sve što mogu.